Yero kau ibu angka sipakna melo napak gurap ngalla ta'ala na fenre irilalena akorang aga sipakna yero kau yero kau iye patu na sibawana nareko angka na cani ko sibawana pakuling fema mapase cede ya yero kau iye patu newe sibawana ko angka na cani ko sibawana apa ni masuk bu yero kau pejantan betina iye pa nasi runtuk nasi bawa na rekomeloi kawing purana ikawing iye nangi betina ko jantange pejantan meninggalkan iye nangi betina pun juga meninggalkan angka lebat tu tau mapakor nareko pura ni tak dampai ka pura ni yero na cinne ko sidie tahu na salah ini pura ni na pubene si tahu tak dampai ka na salah isi yero nangi makun raye pura si na cani dina yero ranewe na salah isi angka to mapakoro ini diabadikan di dalam Al-Quran supaya mencaji pelajaran. Kemudian ia nangi betinae mateloi kemudian nangerengi telona lahir anaknya nabak boy nangi anakna jadi wi anakna nasalai si anakna melok peru angka tu tau mapakor melok peru ko anakna melok peru ko tomatuanna melok peru ko sumpul lolona melok peru ko sahabana melok peru ko bali bolana angka mapakor sipana kau itu enang kata to lima melok peru ko bali bolana kau itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Camat Matirobulu atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak dan Ramil Matirobulu atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Kapolsek Matirobulu atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Matirobulu, yang kami hormati Ibu Ketua PKK Matirobulu, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bunga, cocok nih ya, sebagai tuan rumah. Ini ke video tepuy. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, yang tak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormatku kepada siapapun. Saya doakan semuanya pamuari adepu-depu ngetak rilalena iwe weniwe
nan caji patampa baraka nan niya pamasi laure sesi arajanna pengalla ta'ala na paturunga ki dua telu baraka pengalla ta'ala na bubaka ki pengalla ta'ala dua telu baraka poleritanai nan caji siddi boko masa riseseta idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na angka waddi yakatuangi lino akhira na angka waddi ripake lino akhira na angka waddi yalalalem nato salama lino akhira na angka kimat depu-depunga rilalanna surgana pun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara maulud atau maulid, maka itu erat kaitannya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, pada tapoji mana mona bitta tega matan repapojita lori wijata na papojita lori nabitta. Hah? Magi mamula nang kana pusing Tega matan repapojita idi lakai lokko beneta nako nabitta. Pada-pada kita boleh mencintai keluarga kita, tetapi dena waddin nakala papojita lori nabitta yang memiliki pangkat, bisa kita mencintai pangkat derajat martabat kita, tetapi dena waddin nakala papojita lori nabitta kita bisa memiliki anak papojita lokko anae, apalagi makun reye cintanya kepada anaknya tidak bisa dilunturkan oleh apapun. Nekia papojita lokko nabitta tette imatan re papojita lokko nabitta dari apapun yang kita miliki. Angka siddi orwani iramperi lalanna hadde saeja arajulu angka siddi orwane lokko nabitta iro orwane we makutane ko nabitta, ya Rasulullah mata sa'ah esurona pengala ta'ala angka tofan ritata pak betuangi mata sa'ah upanna kama lino esurona pengala ta'ala angka to pak betuangi tofan ritata mata sa'ah upakku mate surona pengala ta'ala makutane yero orwane yero mata sa'ah ya Rasul upanna kama lino upakku mate surona pengala ta'ala. Yero nabi tadena langsung na jawab iye pakutanai nasaba akamakenna lino dan niya riasengi amati yang rahasiana pengala ta'ala de gaga misengi ke upana kama lino yari ga upata mate de gaga agami pale narampenga ki nabitta narampenga ki topan ritata tandra tanrannami amati yangi aga tandra amati yangi pada-padanna nareko angka tahu yero babuana perutnya kalau ditekan sudah keras matadda ni babuana aja mi gaga matu ko pure manre telu lebo bepa napa se babuana maka matadda ni babuaku tanai ratanya. Jadi nareko angka tahu masa rolasa ni itanra ibabuana namakan atadda aja nata salai tandra nareko angka tahu tempona masa rolasa
tempona masarolasa tolina tandra ni sabala kananna, natandra sabala kananna, suatu ketika kirinna natandra, atau sebaliknya tempona masarolasa kirinna natandra koliwi, suatu ketika berubah kananna natandra, ajakna tasalai tandra na yaitu yang reko angka tahu masarolasa ni nak kita teru, seakan-akan tidak ada lagi pembatas di depannya, dia melihat terus aja nata salaiwi waktu mani nata ajeng itu nasaba ipitan ni ko ngala ta'ala sininna karesona tempona magala mofa, ipitan ni ko ngala ta'ala tempona yero to madecengi ipitani ko ngala ta'ala de cena pegawe yero pas sampajangi ipitani sampajana engkani karesona akan sampajamui yero pa puasa ipitani ko ngala ta'ala engkani karesona puasamui yero pas sekai ipitani ko ngala ta'ala engkani karesona sekamui yang selalu bolak-balik umrah ipitani ko ngala ta'ala engkani pahalana umrahmu yang datang melaksanakan maulid ipitani angkani pahalana maulidmu mecawa cap beru gangkana menatap terus angkato tahu ipitan mana nih jana Eropa boto epa ipitani aboto renah Eropa saum manu ipitan mana nih siaga nih manu pura nasaum Eropa baleangi ipitamanan ni balena papo forimon re ipitamanan ni poporimon rina Ero tolit tambayi bokona kalau mamolu ipitamanan ni tasi di mengjek tawana tahu sebab madari tong kayak itu macigau ucarita cede salingan ya salingan angka masih ulawi pada sistem nama sigi takut taman itu iwereni ya makor kapan nak ke masih tadi iwereni siapa pun yang masuk pak camat tama iwereni pak koramil tama pak kapolsek tama iwereni ustase tama ipacere ni kasih lo kero yolo naro yero panitia dua nataru ko yoloku tawata matuk pak ustaz maka daka telu kasih bawah maka daka dua ronale nga utallu si bakaro anak taro dua ronale nga utallu ya ira anak taro ko monro nasaba aksana mega jamaah imonri kunonroi jadi dewi tai makada engkato garo tawana yare kan adik meloni iponcoki bicara meloni selesai acara jilik kak mintai melo kak podangi makada akai ya akai matu anu nasabangkan na panitia na wereki melo kak makka i masiri tokka jilik kak mintai pacama angka nak guru na lo makan makada ka anak-anak itu nama tu suruh gili kak minta anak angka to na falik nakatan ni tasidina na iraga dena cocok ko siddi mi makai maraja-raja lo podang ala ya nakka ni nasaba angka na tasidina la nakatan ni berarti iro siddi nakat dua makai berarti engkau apa siddi wen gili mak bawa sisa bu Allah engkau na salah makan ceritai cerita dena mari gaga dalek naro ya falisipe mah jadi na pita mana ni pungala taala sininna karesota de cetogi jatogi na pitan ni pungala taala Yena rotan-rotan ranar ya sange amatiang
makutane yenangi sabai kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'a upakku mate upanna kama lino surona pengala ta'ala. Ero Nabi tak dekna langsung na jawab ero pakutanai. Nekia Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana bali illokoro orani nangi makutanai. Makere pakutana na Nabi ta aga mufassadia aga bokom makutanangi ya sangi amatea. Aga bokomu makutanangi ria sangi asori mondri. Aga bokom. Makere yero oraniwi. Ya Rasulullah, de namiga sampajaku. Ya Rasulullah, saya bukan ahli puasa. Ma puasa sah. Nek ya saya bukan ahli puasa ya Rasul. Ada nangiroro ni sabayar ko to ma puasa. Pak, Bu, angkat tu tingkatanna. Puasa pertama namanya puasana ammenge. Iro ko ma puasa ammenge. Iro bawan na pegau menahan segala sesuatu poleri sininna makdusa kange puasa mapamula mompona pak jarange letu labuna matanna asoy yero bawan nekiade na pa puasa matanna tolima HP matoi orane tolima HP matoi ni te yero gambar seksi de na pa puasa matanna mapuasai de na pa puasa lilana tolima gosip matoi ko asoy ular ramalan. Nasandeja ya wa gosip Pak Ustaz. Iya dia nak gosip tapi tudangi maringka di ngakor tengana Pak gosip Fada moi. Waleki contoh. Angka tahu mak boto apa ko bola rondang. Mak boto apa tahu ko bola rondangi. Sit di penonton. Dia nak boto nek menonton. Datang Pak Kapolsek. Nah runtuh mak boto. Kira-kira iti kemana gabu? Atau yemi mak boto iti kemana di? Makotone rupa gosip Ya rupa gosip apa nginange korma gosip? Sit di maring kadinga. Tama mana jori. Jadi koma gosip sahabat adeki. Tama kitu jori. Ya. Maka dia renangi oranewe ya Rasul saya bukan ahli puasa. Tingkatan puasa yang kedua namolila na panca inrana na puasa to matana de na milo mite anu majai. Lilana de na berekada na rekode na wading ifuada. Faring kalingan na de neng kalingan na rekoda anu de na wadi rieng kalinga. Na puasa mana panca inrana. Tingkatan puasa yang ketiga angkariasan puasa khusus wa khusus hasana hasae namo atinna na puasa to nareko matta irilalan na atinna makwe matu melo ibukan nareko buka ki nangga ibatal puasana angka gorong mulai makwe kwewe kalaman namoy di napaki manre subuh bu napaki manre subuh pikiring kimetoni agar romatu ibu kakkorawing makrodi nareko hasana hasae de napai na pikiri kiriya sange andre napai na pikiri kiriya sange inungan nasan ni batal puasana tetapi nareko de nerule mala nomoro taluero nangnya tingkatan yang paling utama minimal yonroi tingkatan yang kedua ia naritu ipap puasa manangi panca inrata matata dene rita anu dena wadding irita lilanta dekna fuada sangadinna anu waddi pa ifuada dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka dia ronangi oranewe saya bukan ahli puasa ya Rasul batuana ada dek non reyero nangi tingkatan na puasa kaminan matan rewe. Saya bukan ahli sedekah ya Rasul.
tetapi angka wapunai surona pengala taala maka de nabi ta aga yero mapunai maka de nabi maka de yero oraniwe tetapi saya mencintaimu ya Rasulullah, saya mencintaimu ya Rasulullah, saya mencintaimu ya Rasulullah. Aga nafuada nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka de nabi ta anta ma'a ahbabta si bawa ko tauri pojimu insya Allah tama korilalan na suruga narikum fojiwi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi handere kirilalan na iyon rongi karena cinta kita kepada Rasulullah. Bu, tania tobe pa tania total lo takat teh hadere tania ko angkalino nakate hadere rilalan na iyon rongi angka nangka nalempa kosok kidisu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya hadireki karena cinta kita kepada Rasulullah. Nareko nabi ta ipoji si bawa ki nabi ta si bawa ki ri asori monrina matentu onronna nabi ta tigi monron-ronna nabi ta akweri lalanna suruga. Nareko si poji ki na poji ki ipoji nabitta maka pasti si bawa ki rilalenna surga. Tetapi ijamin ni tama surga nasaba ipoji nabitta neki ade pagaga jamina maka dekne pale paki ilon rikoranaka. Ya. Ijamin ni tama suruga na kia depa na ijami ki dekne pale paki koranaka. Makanya dena faja to mallo doa ku pengala taala. Aga yello doang pengala taala. Rabbana aga sih? Lain semuanya. Rabbana ya, wasangide tapala imaka de palismatika. Wakina azaban nar efwa pabeleika pole afinna ranaka. Ya pala mana ini? Yero yello ko pengala taala efwa pabeleika pole ri afinna ranaka. Ini doa yang diajarkan oleh Allah. Pengala taala suro ki melo doang sare kwamangi mabela ki pole koranaka. Nabi tapa guru ki melo doa ki Allahumma ajirna minan nar efwam pabelaika pole ri afin naranaka. Marelau ki sare kwamangi mabela ki pole ko afin naranaka. Mage nare ko mabela ki pole ko afin naranaka. Otomatis on rota rilalanna suruga. Kaya na pagurangi Nabi tak bacai iye pak doangange nareko pura ki masam pajam mangaribi wekapitu rimun ripurata masam pajam mangaribi wekapitu rimun ripurata masam pajasu baca tafala mana modi Allahumma ajirna disemmo carana Pak melo doang ibu dene baca bawang yerkoi bacai silengang itu bacana makun reye si bawa bacana boraniwe nareko borane bacai makadaki Allahumma ajirna yerko narawa fini ajirna yero boraniwe nengaramanan ni sininna di bolana benina nengaran anakna nengarani manitunna nengarani appona nengarani kongka manitu appona nengaraton urani nareko furani yang ngaranyero nangi tapana roli sabola tai fataruni Allahumma ajirna lepani cinampa Allahumma ajirna napa yang ngarani ya roli sabola taro napa ifataru minan nar
Narik kolak keye bacai. Ito si ko benewe bacai. Fadamuila falanna. Allahumma ajirna ifalepan cinampa nainapa yang ngarali sa bolanta nekiadene yang ngarata panala kita. Ngarani. Dene yang ngarata panala kita magay. Tanggung jawabna indo elok ko anakna. Nekiatan niya tanggung jawabna ine benewe loko lakina. Magi nangi lakeye neng karamana ngi mapamula indo anakna latua pona karena indo anakna tanggung jawabna lakeye. Maka hati-hati ki lakeye angkam mana lakei mapunai bene na dena sempaja bene na dampak ki. Si bawa ki tu ibarasa ria sori mondrina pengalata. Kres tu disuruh ni ustaz mas sempajang adena tu menicia mas sempajang. Tu disuruh ni mas sempajang, nacia mas sempajang ustaz agan solusinya. Tambai yari gasil magito si narekolake dia na sampajabu urusanna istri tidak akan mempertanggungjawabkan suaminya, tetapi suami akan mempertanggungjawabkan istrinya. Yero tugas utama ta idi makunreye tajampangi wijawijata ampi wijawijata mas sempajamogi wijawijata. Sebab angka to matoa mas sekali ya serimon rina fnalata. Niga mas sekali. Yero to matoa alena mi bawat to di na jampangi kolebo na yetanai nekiade na jampangi wijawijan. Dena paresa wijanna maka da macamoga mengaji. Dena jampangi wijanna maka da na patatomoga riasanya sempajang. Dena jampangi wijanna maka da mapuasa moga ke ular ramalangi. Tomato bansana ye masa sekali ri asori monrina pengalatal. Tempona iparesa, tempona ihisap. Iparesa ni ko malaikae. Lapot tomatoan nange nasabak sempurna pakasiwianna. Wat dinit tamari lalanna suruga tetapi dek panipatama. Di satu sisi angka wijanna iparesa. Iparese wijana ternyata sempajana wijana de gaga makasing. Iparese puasana wijana de gaga makasing. Yok bisi nangi lapoto matoa. Ya fulan. Lo kejok mite anak angkar rumah selesai. Yok bilom mite wijana. Magi de ni sangi mas sempajangnya anakmu. De nangka lofa guru malaikat. Magi de ni sama puasa wijamu de nangkau fa gurui malaikat. Makanya yen nangi lapoto matua sempurna ni pakasiwiana tertunda masuk surga gangkanna layali yen nangi lapoto matua nei napa lei tiwi loko wijana kemudian terbenam di lumpur jahanam. Arogingan napunelo potomatua narekomaki. Naputanre na onrot tari tangana masyarakat bapak ibu yang dimuliakan Allah. Nareko angka anak tak dek niseng riasangi sempajang. De gaga angket tak riolona pengalatan. Kanya tengarang sempajang. Sini tomato malabiku sila surah malabikon ke hadir. Selanjutnya angka siddi hadesana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rampai. Maka de hadesana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah. Tungka yer ummaku tamamanangi suruga. Aja alhamdulillah angka jamina pole konamita
maka da tungka yer ummaku tama manang itu suruga. Nah kade panaletu ya desa. Angka mau pasambungan na. Illa man aba sangadinna to ciae. Angka gaje pale to cia tama suruga. Kira-kira makutana ki yang ke hadir. Angka ga pale to cia tama suruga. Sehingga makade nabi ta illa man aba sangadina to ciai tania bawang idi makutana tempona ipalatu iye had desa ko nabi ta ko sahabai makutane sahabai lo ko nabi ta ya rasul angka ga pale tau cata masuruga aga nasa nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makade nabi ta yero tau cieta masuruga ia naritu tau angkede na melo makka ceko iya pakutanana aganna nabitta yakkace sininna ga napego nabitta yakkaceri manang sininna ga anu napego nabitta yakkaceri manang ternyata tidak sehingga makkade andre gurutta Quraisyiha acca ki pit tei wat dinge pada taceri ko nabitta nasaba dena ya madanna anu napego nabitta faulle ki idi ummatna maceri nasaba iro ria sange sunnah silengang itu si bawa ria sange hadese nareko ria sange hadese iro ya guriko pesantrennya ya naritu ma'udifa ilan nabi sininna ipasanre eko nabitta ada adanna nabitta pangkaukanna nabitta ketetatapanna nabitta itu namanya adalah hadis itu sinareko makkadaki agar ya sesunnah fada mui makkada ipasanre eko nabitta neke yero ya sange sunnah ya naritu yero napego nabitta berulang kali napego nabitta yero agagai maka disebutlah sebagai sunnah. Contoh koboting itawe pa aga hukumna sunnah di pak kawa sunnah hukumna nareko manika an nikahu li sunnati yero nikai sunnah kunasa nabitta tetapi harus kepada si bawa nabitta dena harus contoh nabitta botting umur 25 tahun tomato aku yang mana angka ga botti kewe 25 tahun umur nana botti kurasa angka tetapi angka tolak di 25 tahun napa botting artinya umuru tania sunnah. Yang kedua, iro nabitta botti 25 tahun dai nappa nafu bene sidde makunrei iro makunrei nafu bene makunrei janda umur 40 tahun. Jadi seandainya meloki betul makada sininna napego nabitta harus pada manang. Sapa mana nih janda? Apa tahu bene? Misalnya yang rega ibali ibu maka da yero nabitta ijajangi kota mana Makkah harus kaya ceri sininna wijata ijajah mana kota na Makkah ko ganna i asera ulan na tampu tabu ulan rek mana ni umrah kemudian kita melahirkan di Makkah nasaba yero melo yakka ceri ko nabitta yero berulang kali manca je sunnah angka to contoh lain angka nangka nabitta mapas sempajangi yero tempo na mapas sempajan nabitta morewe katalu matangangi mak baca morewe katalu kuma sempajaki harus ki morewe katalu nasaba yero nabitta tempo na romore sisan minaruntu saba more si puna masam pajana artinya tidak berulang kali makanya yero nange melo iya keceri sunnahna nabitta
yang berulang kali na pegau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga bansana angka siddi hadisatna Nabi ramping, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru, pada tobat kiloko pengalah ta'ala nanya elwat dampaki karena majapuna iri yak melwat dampaka ko pengalah ta'ala fi yaumi mi'ata marrah wek kasiratu inabitta nabaca melwat dampang astaghfirullah rilalanna tassasusiwanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyena ya sunnah. Jadi sunnah kaki fuade kalimat astagfirullah wek kasiratu rilalanna tassasusiwanni. Bu, ganna mau wek kasiratu? Hah? Wek kasiagami. Yero nabitta wek kasiratu na fuada kalimat astagfirullah rilalanna tassasusiwanni. Magi na wek kasiratu na wereki contoh. Yero idi umatna de pagaga jaminat tamak isuruga. Yero idi umatna pegok mofik riasange dosa. Nekia takkalupa ki angka de nangka nabaca riasange kalimat astagfirullah. Tetapi kode nulle lepat nanungang iwe kasiratu upasaki bu. Pasaki pak kode tulle pananungang iwe kasiratu minimal wek katallu tabaca kalimat astagfirullah rimun rikurata masempajan. Purani mak beresaleng baca ni astagfirullah wek katallu. Magina wek katallu ibaca astagfirullah rimun ripurata masempajan yakke taurangi angkammana kura pole risampajatta. Aga madari kura pole risampajatta. Nomor siddi tallu tu madari kura pole ko sampajatta. Nomor siddi madari salai bacana sampajatta. Ni gakwe de nang kana salah bacana sampajana pura manang. Biasalah da yero ko toma pangupu watini pamulana wal asri capakna. Biasa to kuliah jalatu mega rufana ya rega yakke tau rengi salah bacata salah tapuan na bacata. Apalagi narik kotomato anak pemagur mengaji isi sipoli ila makaddo dia napa ada nange ustazata mengaji luar biasa melomo paham yang kalingin apa aja. Kotomato aki napa ki kasih maguru mengaji isi sipoli ila makaddo makoto man itu. Maka ibaca astagfirullah tadam pengikapuang angkam mana salah bacana sampajaku. Yarane baca astagfirullah. Astagfirullah yang kedua. Ya nari itu ibaca astagfirullah yang kedua angkam mana salah paringarana tempo nama sampajang. Nasabah itu je kota mas sampajang. Ena patappan takabir Allahu akbar. Mubak mana nih itu deh namelo yang ngerang. Mubak mana nih? Apalagi ko samantara manasi na sampajang. Ay, mak bate bali na sampajang. Lesse nih itu aja nanti ada dena lesse. Sebab madarianto ang kayero. Jamatui jama-jama na sampajama to. Ayana ribaca astagfirullah. Nasabak nangi mak bate bali. Dito garo na mangu baliwi magani ro baliwi yan aro to makada astagfirullah tak dampay ka puang lesse iro nangi paringeraku. Dua. Yang ketiga ibaca kalimat astagfirullah angkam mana kedo-kedona sampajata dena suku
apalagi kau tomatoani umur 50 tahun ke atas tak dampengi kak dena tu na suku rokok tak mega ni rupana bantu na rokok tak na rekonaliwan ni 50 tahun ya sikas-sikasin na rokok ipatadangi kaceri lebok na alakat tak dek na tak bolowena yero sikas-sikasin na tetapi na reko umur 50 tahun lo yase tataro gelas seri lebok na alakat na tak dampain ka urasa marica wajunna maka doni kasih maka doni makanya ibaca astagfirullah tak dampain kapang engkam mana kedo-kedo na sampajaku dena suku ya na ibaca astagfirullah jadi sikiri rimun rinna yero sampajangi angka mana tu faedana angka mana tujuanna kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bekasiage baca Pak 33 kali. Harus suga tallu yare gawat dimoy tambay. Wadi ke tambay Bu? Hah? Magi na pusana. Wadi ke tambay? Ya dena wading. Kamana makada penai kapa mega penai makanja. De angka gunsinna karo pintu tak angka goncinna akam masih angka makada talu koro isinna yer gonci paganna iapa penai makanja tu penai mege isinna penai makanja paganna iapa tapat tamana de nulle makan remage tania punsinna makotor na reko angka sikir napa guruang agamata na reko makade we kepitu aja tapa kurang aja tapa lebih na reko makade tallu aja tapa lebih aja tapa kurang na sabab angka fungsina yero sikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar we katallu ibaca angka gunana yero nabi tak tempo na pole mameraja 50 sampajang ipatarimang siruntui Nabi Musa, Muhammad lisu ko melau kurang ko pengala ta'ala malu lisu gangkana 5 polek ke 5 10 pitu rakanna angka sewa waktu Nabi tak tudah ni tak ke jannah yero tudah na tak ke jannah Nabi tak maka de Nabi tak benengiro walamana ngiro 50 ka mana kanja benengi wala mana ngiro 50 wae kanja per mananna kakde wala mana malaikat Jibril datang sebayar Nabi ta kumasare datang malaikat Jibril datanglah Jibril Muhammad magi tu masara akare Muhammad yeros sarai ka Jibril pole ka tak terima sampajangi si bawa mo kita kemudian maluli suka 5 manibas sampajang 10 manirak pitu rakan na yer sampajang yeros sarai ka magi rode neri alamana biasa beneng alamana ngi biasa ka manakanja yeros sarai ka Jibril yero malaikat Jibril nafalattu iyewe biriteri ngala ta'ala masarai Muhammad nasaba angkana de nalamana ngero sampajange nasabari angkan yero to licannunu fa yero ngala ta'ala nawerengi sikiri panglutta Jibril sari kwamang nafalattu iko nabitta yena ro sikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wekatallu plotallu sehingga angka tofan ritata makada paselene yero nangi ikurangi yana ritu yena sikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wekatallu plotallu tallu ditambah 17 rakaat siaga jumlahna Bu tallu tambah 10 pitu siaga Bu 50 ganna ipema 50 angka na yero nangi sempajata itambai si bawa sikirita subhanallah alhamdulillah Allahu akbar
Jadi kau kuraki masam pajang aja lalu gak tapal lupa kau kuraki ma beresalang aja. Asikiriki nasawa engka tu gunana. Sini to mata malabiku sila surah malabiku ke hadir. Selanjutnya, evaluasi femen. Maka dia ronangin nabi ta engka tu umana ciatama suruga. Niga de namelo tama suruga. De namelo maka ceko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagai ata kirip ngala ta'ala nania akacera lori Nabi ta untuk pakanjaki. Atiei pakanjaki pak, atiei pakanjaki. Ya, tarumenur sutai urusannya seliun. Ya, tambah picede di. Jadi ati pakanjaki ati sininna rupa tahu iwe remana ngati iyewe ati pa iyewe atiwe angka nangka tu nasipa malaika angka to naspetu nasipa olok kolok alisi pemang angka nangka waktu nasipa malaika angka to nangka sewa waktu nasipa olok kolok. Na yero olok kolo pa yero olok kolo angka 20 siddi olok kolo narampe pungalla ta'ala rilalanna akorangi 20 siddi pole rilalanna rekwero akorangi 20 siddi olok kolo narampe pungalla ta'ala sininna yero binatan-binatan yang disebutkan di dalam Al-Quran angka manang akatana pungalla ta'ala pelajaran natiwi loko ini rupa tawe sehingga weddingir yala agurung vega bangsana olok-olok becu ena jolok bere-berewe disebutkan di dalam Al-Quran agak katana maka da angka tu tau pakang kerilalanna atinna sipakna bere-berewe agero bere-berewe yero bere-berewe sipakna yero bawat tolina pegau sapa Andre tigi-tigi yang ka Andre kosiro bere-bere laut coba moi ko elebu de gaga bepata coba ki mala golla ko sirue ne napa tataro ko pepeta tidak lama datang semut aga aguruna taruh ke pengalatala angka tu tahu masih pak makro warampara bawa materu melana matana warampara mana wana-wana waramparang pada sisa bere-bere padahal menurut penelitian nyera bere-bere pak umuruna si taumi umuruna nekia benengi melo manre mana nyero andre napa depungannya namo 5 tahun melo nanre nyero andre napa depunge detona capu iro nangi bere-berewe lo sapa andre moto na lo sapa andre dena kada mafacin natiko sarana dena kada macarepa natiko sarana angkale ba tau mapa ketu mafaci macarepa nalamanang yang penting mege waramparana ko waddingi iballe tau iballe nerial waramparana ko waddingi pan rasa-rasa tau pan rasa-rasa ne kalipeki waramparana ko waddingi leyesa galuna tau leyesa galuna nerial waramparana ko wadding yewa makara-kara ko pengadilan yewa makara-kara ko pengadilan yang penting tatambe waramparangi sisanna mega waramparana ye nangi bere-berewe na angka tahu coba-coba mak depe koronangi sarana nasengi melo yala nasengi melo yelau andrene yero bere-berewe maca itu ko de nang kana katuluki bere-bere coba-coba moi taruh indo kajeta kurus dapena sarana coba moi magi nasengi melo yala andrena macai nakatuluki angkale bak tau mapako tu pergi pagi pulang pagi mencari harta sisanna yelawi sumbanganna meloki mamaulu de gaga sekali cek sisanna hadir lo mamaulu alena melo malawe kedua bere-bere itu teladan kapan
Minum kak jelo di. Mamulai capu sorai. Binatang yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran, angkato olok kolok ko akorangi kau disamanya sang kau yer warna putih di bolong bolong waseng ide tiseng yero kau ibu angka sipakna melo napak gurap ngalla ta'ala na finre irilalena akorang aga sipakna yero kau iye patu na sibawana nariko angka na cani ko sibawana pakuling fema mapase cede ya yero kau iye patu newe sibawana ko angka na cani ko sibawana apa ini masuk bu yero kau pejantan betina iye pa nasi runtuk nasi bawa nareko meloi kawing purana ikawing iye nangi betina ko jantange pejantan meninggalkan iye nangi betina pun juga meninggalkan angka lebat tu tau mapakor nareko pura ni tadang paingka pura ni yero na cinne ko sidie tahu na salah ini pura ni na pubene si tahu tadang paingka na salah isi yero nange makun raye pura si na cani di na yero ranewe na salah isi angka to mapakoro ini diabadikan di dalam Al-Quran supaya mencaji wipala jarang kemudian ia nange batinae mateloi kemudian nangerengi telona lahir anaknya nabak boy nangi anakna jaji wi anakna nasalai si anakna melok peru angka tu tau mapakor melok peru ko anakna melok peru ko tomatuanna melok peru ko sumpul lolona melok peru ko sahabana melok peru ko bali bolana angka mapakor sifatna kau itu enang kata to lima melok peru ko bali bolana kau itu Iyan nangela pong anak kau ijajiangi salena kendona to ijajiangi peko fale carana tuo yerop ngalla ta'ala nawerengi bau iyan nangi anak kau angka bau na iyan anak kau iye bau na anak kau onro akwasana ngalla ta'ala matoro iriasangi dalle yero nangi bere-berewe ene maui bauna yero kau bere-bere bolongi lawi mak dape koro yero nangi bere-berewe na pojila de sapayandre angka bauna ye nangi anak kau na pojila da memau ye nangi bere-bere bolongi mak dape koro ye naro nandre anak kau nangi nape tuo gangkan anak kau me macani lutu-lutu tak dengi robawi akwasana pun Allah subhanahu wa ta'ala jadi daleta ini yer patawe puranato rok ngala ta'ala tidak mungkin terkukar antara rezeki yang satu dengan yang lainnya jadi ajak gaga simpurung siring ati gara-gara dalle nasabak dalle nasi a si b si c puramaneng natorok pun Allah subhanahu wa ta'ala Tomatua malabiku sila surah malabikon ke hadir yana rapi rampingnya kedih mamuare ina pak baraka ke pengala ta'ala na pancaginga ki pakasiwian na angka kito limak kace lori nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabela ki foleri afin naranaka dan niat tama kiri lalanna surgana hum Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lauri sininna to fanritata sininna guru-gurutta sininna to matuwatta
tuo togi yare galemba niri tanah siwali sininna to maparentata sininna wija-wijatta nanniya lokkolan rualeta mamwari ina wereki pengalatala adi sinisingan atau di angka ki makka siwiyang rilalanna agamana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Ihdinas. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.